فمن نظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. نسوک دلوی ظالم دا چانا چی دروغ وی پا اللہ واندے او دروغ جن گنی رشتہ و لرا کلچی رشتہ دا ترالل. آئے نشتہ جانم کے زید و سیدو در کافرانو. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. واسوک چراولی دی رشتہ و تصدیقم کرے دائے دا کسانم دی متقیان دی. لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین. دید پرار غشے بیشری غواری پنی ضرب دری او داد بدلا دا خیستکار کا ان کو. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عاملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون. دیر پارا چلری کے اللہ تعالی ددینا اگا بد عملنا شری کری اور بدلو اور کری لڑا ثواب دا عملون ددی اور بدلو اور کری لار ددی ثوابونو وڑیر خیستہ عملون سرا شری کول. أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. آئین دے اللہ تعالی پورا دخل بندر پارا او یر درکی دیتا تپائے کسان چر اللہ نے سوا دی. آغا سوک چلائے بیلاری کی نبی آغا دپارا حس ہدایت پر کون کے. ومن یهد اللہ فما له من مضل الیس اللہ بعزیز ذی انتقام. آغا سوک چلاؤ تو ہدایت پر کی نشتاغل رئیسو گمراہ کون کے. آئین دے اللہ تعالی زور اور خاوند بدلیا وسلوم. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. او کتدینا تپوسو کے چا پیدا کری اسمان نظم کا خام خادی بجواب کیوئی اللہ. قل افرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. تو تاسو خبر را کہ ماتا وبار رائے کسانوں کی چتاسو ترا مدد شو اللہ نے سیوا کو واڑی اللہ تعالی ما تس تکلیف را کول. آئے دی لڑکا ان کی دائے تکلیف لران او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمت. یا اللہ ارادو کی زند رحمت آئے دی بندو ولشی رحمت اللہ تعالی. قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. تو آیا پورا دے مالر اللہ اور پاغد زان سپاری سوک چی بالا سوک چی زان سپاری. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون. تو آیا قوم زمان عمل کوئے پخپل طریقہ یقیناً زم عمل کو ان کے بخبر طریقہ زرد داستو بدو لگی. من یاتی عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. آسوک دے شرازیہ غط عذاب چی شرمندے کی اور نازلی پابن عذاب ہمیشہ.
انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه یقینا نازل کرے منتاوان دا کتاب دا خلق دا فیدے دا پارا پحق کار گولو سرام نو چاچے ہدایت مندو نخبل فیدے دا پارا دے ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل اسوک چ بلارش یقینا گمراہ کی وبال وبدیم اللہ یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت اللہ تعالی اخلی ساؤنا اوخ د مرگ دائے کے اور ہوا شنمری پہارت د خوف دائے کے نو بندو ساتھی ہاں ساؤن راج فیصلے کڑی بائی بانے دمار ویرسل الاخرى الى اجل مسمى اور علی گیا نور ترنیٹ مقرر ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقیناً برے کے ڈیر دلیل نریا قوم دا پارا چ سوچ نکار لیم ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون عین ولی دے خلق دا اللہ نے سوا سفارشان تو اگر چری اختیار نہ لری دے اس نہ پوئی قل للہ الشفاعۃ جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون تو خاص اللہ ذرا اختیار دو سفارش دے ٹول او خاص اغل را بادشاہی دا اسمان نظم کی دا یا خاص اغتبا تاسو گردولی شیم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ او کلش یاد کریش اللہ تعالیٰ پیوالیم نو خفشی زنون دائے کسانو چیمان پاخرت نلریم او کلش یادی گا کسان چی دا اللہ نسواری دوخ کی دی خوشحالی خکار کئیم قل اللہم فاتر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فی یختلفون تو آئے اللہ پیدا کون کیا داسمان نظم کے عالم پار پھٹو کاروانے تو فیصلے کے پمن بندگان استا کے پاس اس کی شریف کے اختلاف گئی ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ او قبل فرض شیعہ کسان دا پارا چھ ظلم کڑے اغا سیدنا چزمکا کیرے ٹول نظرے پشانتے اور سر نورشیم خام خادی با فدیہ کی ورکی آغا دبد عذاب پدے پرد قیامت وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون اخکار بشریتا دا اللہ طرفنا حقا شریس گمان نکو وبدا لهم سیئات ما کسبوا وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون اخکار بشریتا بدے دا عملون چری کریم انازل بشی بدی بانے حقا شدی آئے پورے ٹوخے کولیم فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ نو کل چورسی انسان تو صغر تکلیف آواز کی منگتا نو کل چور کو منگتا سنعمت دخل طرفنا دیوئی یقیناً راکڑے شیر دا تزما بیلم راکڑے شیر ما تدا زما بیلم بل ہی فتنتم ولکن اکثرهم لا يعلمون بلکہ دا خو یہ امتحان دے لیکن دیر دے خلق نہ پوئے نہ لریم
قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون یقیناً ویلے و دا خبر آئے کسانوں چی دین مخیوم دفنک دین عذاب حغامل شریک ول فاصابهم سیئات ما کسبوا نور سیاغی تبدید عمل چاہی کڑے والذین ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سیئات ما کسبوا وما هم بمعجزین اور کسان چ ظلم کرے دی موجودہ کساننا زردی تب مورسی بدے دائے ملن شریکڑی ان بیدی بچی دن کی عذابنا اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون آیا خلق نپوئی چلا تعالی فراخی رزق شال جواری او تنگئی یقیناً دے کشتا دیر دلینا قوم دا پارا چیمان لریم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم تو آئے دیتا زمارت طرفنا اے زما بندگانو اغا بندگان چیز یاتے کڑے پخبل زانون بانے نومیدی مکوئے دا اللہ رحمتنا یقیناً اللہ تعالیٰ بخی گناہون ٹول یقیناً اللہ تعالیٰ بخنک ان کے رحم کو ان کے رحم وانیبوا الى ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون او گردے خپل لبتا پتوبہ پہ اخلاص او تابداریو کے دا غدا احکامو مخد دینا چرابشی پتا سو عذاب یا بتا سر اس مدد نشی کے دے واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون اور تابداریو کے دریر خیستہ شنازل کرشورتا استاستا سودرب دا طرفنا مخد دینا شرابشی پتا سو عذاب نہ کہا او تاسب نہ پوئے گئے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرط فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین دید پارا شو نو یو نفس ہے افسوس سے پمائے پاغبانی شما سکوتائی کڑی دا پاڑخ دا اللہ کے یقیناً وہ مزرد مسخرو کن کنام او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین یا نوائی یو نفس کا اللہ تعالی ما تا ہدایت کرے نظم دا متقان نوے او تقول حین تر العذاب لو ان لی کررتا فاکون من المحسنین یا نوائی یو نفس کلچی وبینی عذاب ارمان دے مال روے دوبارت للدنیا تان شمبزو خیستہ عمل کون کنان بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین بلکہ یقیناً ناغلو تا آیاتون زمان تا دائے تکذیب کرو لوی دے کرے وام اوی تو دا کفر کون کنان ویوم القیامت تر الذین کذبوا علی اللہ وجوہم مسودان الیس فی جہنم مسوى للمتکبرین او پرز قیامت بائی تا کسان چی دروغ ویلی بالا مخون بدری تکتور آئے نشتا جہنم کے زید و سیدو دریلوی کون کو وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ او بچ بکی اللہ کسان چی تقوائے کڑے دا سبب دا کامیابی دی نبرسی دی دا تکلیف و نبری غمجن کی اللہ خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل اللہ پیدا کن کے دا ہر سدے اور اگر پاسیز بانی ذمہ وار
لہو مقالید السماوات والارض خاص اللہ درا شابیانی دا اسمانون و دزمکی دیم والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون اور کسان چی کفر کرے پایتون دا اللہ دا کسانون دیری پورا تاوانیان قل فغیر اللہ تامرونی اعبد ایها الجاہلون تو آیا سواد اللہ نا تاسو ما تا حکم راکا ہے جی بندگی دے والا حکم اے ناپویو خلقو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور یقیناً وحی کڑی شرطا تا اور کسان تجستان مخیو کہ شرک دیو کو بالفرض خامخا برباد بشیستا عملنا اور خامخا شیبت دتاوان والونا بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین بلکہ خاص اللہ لرا بندگی کا اور شکر گزارنا وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ اور عزت نہ نکڑے دے خلق اللہ درا لائق عزت دا اور دازم کا بٹولا قبضہ اللہ عز قیامت پر عثمان لبم ران غفتشی داغ بخلاص کی سبحانہ وتعالی ما یشرکون پاک دے اللہ علوی دے رائن شری و سر شریک جوڑئیم ونفخ فی الصور فصائق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ابو کے بوشی بشپیلائی کی نو بے ہوش بپروز یا سوک چی اسمان ان کی آسوک چی دیز مکہ کی مسوالا چانا چلائے غواری ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون بیاو پکی ہوشی پائے کی بلش پیلائے دوخ کی بدی اولاڑی او گوری بان واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون اروخان بشیر تو لازم کا پنور ضرب دائے اور کی بخودیشی عمل نامی خلق اللہ سنن کی عرابوستیشی پیغمبران و نور شہادت کو ان کی اور فیصلے بوشی پمن زدی کی حق فیصلے اور بدی بے ظلم نشی کے رہے ووفیت کل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون اور پورا اور کریشیار نفس تا جزادہ عمل چکڑی اور اللہ خفوئے گی پائے قانون شریعے گئی وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا او بشڑشی کافران خلق جہنم تڈلے ڈلے حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها کلچری راشی جہنم تان پرابن سیشی دائے دروازے وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم او ویدیتا سوکیدار جہنم آیا نور آغلی تاوست رسولان ساسو دا جنسنا چی بیانو لے پتا سبان آیتون در افستاسو وینذرونکم لقاء یومکم هذا او یریولیو احتاسو دا ملاقات دا دیر وزنا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين دی وی ہاں راغلیو لیکن پورشوا فیصلہ العذاب کافرانو قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین نو بویلشی داخل شے دروازو د جہنم تا ہمیشہ بے پتی جہنم کے بد دے زید درکی دلو دا شاشی لوئی کئی دلہ دا بندگینا وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنة زمرا
اور روان بکڑیشی خلق چی ارکڑی دخبر ربنا جنت طرف تم ڈلی ڈلی حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ترغیب بولے شری راشی دے درواز دے جنت دام پدا سے حال کی چپ کلاوشی بئی دائے دروازے نو بوئی دیتا سوکیدار دے جنت سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین سلامون دی پتا سو خوشحال دی جون ساسو نو داخل شے جنت تا ہمیشہ بے وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء اوائی بداٹو الحمدنا دا اللہ دی اغزاد کی رشتی نکڑے من سر وعد اخبلام اور آئے اکرم تا زمکا دا جنت زین سنگا دا جنت ناشکم زیزم و خوخیم فنعم اجر العاملین نو دیر خسوار دے دا چاچی دا سخیست عمل کئیم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم اين بتو ملائکہ لرام چاپیر بولاری دارشنا تسبیح وہی سرد حمدنو درب خبلنا وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين اور فیصلہ بوشی دری پمنز کے حق فیصلہ ابو ایلشی حمدن دی اللہ لران چی رب د مخلوقات دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم نازل اول دی کتاب دا طرف دا اللہ نظیم زور اور دے علم والدے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر بخنک ان کے دا گناہنو دے اور قبل ان کے دا توبے دے سخت عذاب ورکون کے دے او خاون طاقتونو دے نشت حقدار دا بندگے سوا دا غنا او خاص غتری گردے دل ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد جگڑے نکی دا اللہ پایتونو کی مگر خلق چی کفر اکڑے نو دوکری نکی تالرا گڑوڑ گرزی دلائی بخارنوں کے کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم تکذیب کرو ددی نمک کی قوم نوح علیہ السلام انور مخالف ڈلو پسائینا وہمت کل امت برسولهم لیاخذوهم او قص کرو ہر امت دخپل رسول مبارکی شراوی نسیم وجادلوا بالباطل لیدحضوا بالحق فاخذتم اجگڑے کولے پا باطل شبہو سرا دید پارا چون نڑی دی پا سبو دائے سرا حق لرام نماؤنی والبازاب فکیف کان عقاب نصرنگیو زمازا وغیل رام وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اداسی پورشوی دے فیصلہ در افسام پاشا چی کفر اکڑے دے چی یقیناً داخلق دی اور والا الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا آغا ملائک چی پورتکی عرش لرام آغا ملائک چی دائن چاپی رولار دی
تسبیح وائی ٹول سردستائن ذرف ولنا و ایمان لری بالا او بخن غواړي دا چا د پارا چې ایمان راوړي. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دیوائے رب زمونگا راگیر کڑے تا ہر سیل را پخپل رحمت و بیلم سرام نو بخنوں کا کسان تا چی توبہ کڑے د شرکنا او تابیداری کڑے استاد لارے او بشاتی دی د عذاب دورنا. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم. اے ربا او داخل کی دی لرا جنتوں دامیش والیدا آشتا دی سر لوس کرے او غسوک چی دی مرگر سے آئے کرے دا دی دا پلاران ندی او دا بیبیان ندی او دا اولاد دینا. انکا انت العزیز الحکیم یقینا تے خاص زور اور حکمت والے. وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا وذلك هو الفوز العظیم. او بچ ساتی دیلرا دبدونا او بچ ساتی دیلرا د تکلیفوننا آسوک چی بچ اساتے تو د تکلیفوننا پدے روز یقینا رحموں کو تابا او دادا کامیابی لویا. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم يستدعون الى الايمان فتكفرون. یقینا کسان چ کفر کرے آواز بکیدی شی دی تبرز قیامت چ خامخا غصد اللہ تعالی دیر غٹرا تاسو د غصونا بخل زانون باندې کله بچی تاسو را بلل کی دیش و ایمان طرف دا تاسو با کفر کاو. قالوا ربنا متنا سنتين واحيتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. دیو یا رب زمگا مرگ راو سے تاپوں بانے دو کرت تو جوندم راکڑے دو کرت نو اقرار کو من پخپل گناہونو آشترے وطلو د جہنم ناسلار. ذالکم بأنه اذا دعی اللہ وحده کفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلی الكبیر. نشتلار دوتلو داد دیو جنا شکل بارا بللکے دا اللہ یوازیم تاسو با کفر کو او که شرک بکے دیش دا غسران تاسو با یقین کو نو فیصلان تولد یو اللہ دا اوچد دے اولویشان والدیم. والذی یریکم آیاته وینزل لکم من السماء رزقا وما يتذکر الا من ینیب. خاص اللہ ذات دے خیتا استقبل دلیلنا اور آوری تاسو لد آسمان دا طرف نہ روزی اور نصیحت نہ قبلی مگر آسوک چ اللہ تعالیٰ تور گرزیم. فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. نائجتنا غوارے دیو اللہ نا خالص کون کی آغد پارا دا غوختنا اگر چ بدگنی کافر خلق. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عباده لینذر یوم الطلاق. اچتو درجو والا دے خاوند عرش دے رالیگی وحی پخپل حکم سرا پاو چاشو غاڑی دخپل بندگانو نام دید پارا چی یرور کی بندگانو تا دروازد ملاقاتونو نام. یومہم بارزون لا یخفى علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار.
فاور سدا ټول خلق با اخکاروی نوی پټ پر الله باندې د دین حسیزم او بیلی شو د چا د پارا بادشاہی دنن خاص اللہ د پارا چی او دے او زور او دے پارس اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب نن بدلور کے دیشی ہر یو تن تا دا عمل چا کڑی ظلم نشت دے نن یقیناً اللہ تعالیٰ ڈیر زر حساب کو ان کے وانذرهم یوم الآزفة ذی القلوب لدى الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطام او یر اور کدیتا دروز دنیزدی آفت راتن کی نام کلچی زلنا دخل کو بعد مرو سریم دغم نبڑکی نبی ظالمان دا پارا حسوک دو سو ن سفارشی چی خبر اومن لشی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور عالم دا اللہ تعالی پا نقصان دسترگو دخل کو پائے بانی شپٹی سینی دریم واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر اللہ تعالی فیصلے کی دا حق او آکسان چی دیو ترا مدد شید اللہ نسوا نشی پورا کولے حس شیم نشی پورا کولے حس حاجت یقیناً اللہ تعالی اوریدن کے دار سلیدن کے دار سریم اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم آیا انگر دی داخل بزمکہ کی چوگوری سرنگشان جام دائے کسانوں چمخ کی ددینو كانوا هم وشد منهم قوة وآثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وہی ڈیر زیاد دے سخت دینا پطاقت کے او پنخو کے پزمک کے نونی والا اللہ تعالی غیب سود گناہ ندائی وما کان لهم من اللہ من واق انو دی لرا دا اللہ دا زامن سوک بچ گون کے ذالک بینہم کانت تاتیہم رسلهم بالبینات فکفروا فاخذهم اللہ انہو قوی شدید العقاب داد دیو جنا شرات البدی ترسولان ددیم پخکارو حکمون سرام نو کفرو کو دے خلقو اونی واللہ تعالی دی بازابنو یقین اللہ تعالی قوت والدے سخت زاور گون کرے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور یقیناً لے گلے منگا موسیٰ علیہ السلام پخپل معجزات سرا و خاص پا دلیل خکارام الى فرعون و حامان و قارون فقالوا ساحر کذاب لے گلے منگا فرعون تا و حامان و قارون تا نائی ویلدا جادوگر دے دیر درو جندے فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ارکل شروع غدی تحق زمون دا طرفنا دیویل وجن زامن دائے کسانو چیمان راوڑے دا مرگرتیا کی او بے حیا کوئے دی زنانا وما کید الکافرین الا فی ظلال اور نہ دے مکر فریب دا کافرانو مگر پا بربارے کی دے وقال فرعون ذرونی یقتل موسیٰ ولیدعو ربه انی یخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد او ایل فرعون پریگ دے امام چوجنم دی موسیٰ لراؤ دے دے دعا غاڑی دخبل ربنا یقیناً زیرے گم چرے بدل کی استاسو دین درام یا بدے اخکار کی پریز مگا کی فساد وقال موسیٰ انی اعصو بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب اویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً زپنائی غارم پخپل ربو پر افستاسو
دار غشانا چلوئی کئی دا اللہ دا حکمنا یقین ساتھی پر دا حساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. اول یو سڑی مومن کہ دا قرآن دا فرعون نو پٹی ساتھ ایمان روڑ الخبل. آیا وجنے تاسو یو سڑے چاوی رب زمان اللہ دے. وقد جاءكم بالبينات من ربكم اور اوڑی تاستا اخکارا معجزاتم استاسو درب دا طرفنا. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ او کدے درو جنی نتبانے بوبال دا درو رازیم. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ او کدے رشتینی نو برسی تاستا باز غذاب چتاسو یری پائے. ان اللہ لا يهدی من هو مسرف کذاب. یقیناً اللہ تعالی ہدایت نور کیا چاہتا چد حدنا تیری دن کی اوڈیر درو جنیم. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا. اے قوم زمان استاؤس دبارا بادشاہی دنن زورور یہ تاسو پر ازمکہ کے نسوک با بچکی مونگا دا اللہ دا عذابنا کدا اللہ عذاب منترائشی. قال فرعون ما اوریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. فرعون ویل زنخیم تاستا مگر حائی چکم رائے مخکار اکرام اور نخیم زتاستا مگر لارد کامیاب ہے. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. او الہ کسانو چی مان راوڑو او الہ سڑی چی مان راوڑو اے قوم زما یقیناً زیرگم پتاسو پشان دروز مخالف ڈلو. مثل داب قوم نوح وعاد وصمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد. پشانت دا حالت دا قوم دا نوح علیہ السلام و دا دیانو دا سمودانو او دائے کسانو شدین رسلوم او ند اللہ تعالی شیرادو کی دا ظلم کولو پبندگانو باندے. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. او اے قوما یقیناً زیرگم پتاسو دروز شغو اہلونا. یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من ناصم ومن یضلل اللہ فما له من ہاد. پارشو بگردولی شیطاسو شاک ان کی بے نبی تاسو لنا دا اللہ نا اسوک بچتات ان کے. آغا سوک چا اللہ بے لاری کی نبی اغل سوک ہدایت ورکن کے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. یقیناً راوڑو تاست یوسف علیہ السلام مخید دنا اخکار موجزات دلیلنا نامیشت تاسو پشک کی وید آئین چاہتا استراوڑو. حتی اذا حلقا قلتم لن یبعث اللہ من بعدی رسولا. تردے پورے کلچا مرشو نو تاسو بوی چری بارو نو لیگی اللہ تعالی پسدنا بالرسول. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب. دارنگے بیلاری کی اللہ غشاد رائے شاد حد نور تیری گی اور دیر شک ان کی. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا. آکسان چی جگڑی کی دا اللہ پایتنوں کے بغیر صد دلیل ناشدی تراغلی دا اللہ دا طرف نام نغٹر دا جگڑ دی سبب دا وجہ دا غسین پنیز دا اللہ و پنیز ایمان والا. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. دارنگے مہر لگی اللہ تعالی پٹول زڑو
دلوئی کو ان کی اور زور چلو ان کی. وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. فرعون اے حامانا جوڑا کا مالا یا دنگا بنگلا دید پارا چیز اور رسم لاروتا اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لازنہ کاذبا. لارو دا اسمانونو تا نو بخی جم زپیلاہ دا موسیٰ علیہ السلام پسیم کو یقیناً خامخاز گمان کم پدبان دروغجن. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. ادا سے ڈولی کڑشو فرعون تا بد عملون دا او من کڑشو دے دا حق لارنا نو چلول دا فرعون مگر پتبائے کیوں. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. اولا غشاشی مان راوڑو اے قوم زمان تابداری کوئے خیم بزتاو صلی اللہ دا ہدایت. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرت ہی دار القرار. اے قوما یقیناً داجون دنیاوی سلگی مزیریم اور یقیناً آخرت دے کور دامی شپادی کے دلوں. من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها. چاچے عمل کری بد عمل بدلہ بنور کے دیشی مگر دائے پشان. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب. اور چاچے عمل کری نیک عمل کناری نہیں ہو کزنا نہیں حال دارے چ موحد وی دا کسان با داخلی جنت تا روزی بور کی دی دبائیں کے بے حسابا. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اے قوم زمان سوج زمان زتا صلح دعوت درکم نجات طرف تا سما بلے اورتا. تدعوننی لأکفر باللہ واشرک به ما لیس لی به علم. تا سما بلے دید پاران چی کفر کم پا اللہ سرام اور شریک جوڑ کم اللہ سرا سوک شنشت مال را دائی پا شرکت بانے اس دلیل. وانا ادعوکم من العزیز الغفار. او زتا صلح دعوت درکم آغازات تزور وردے بخنک ان کم دے. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخران. خام خائقنا بلے تاسما اغسوک چی بلے تاسما غتا نشتر غد پارا حس دعا قبل والپ دنیا و نباخرت کے. وان مردنا الاللہ وان المصرفین هم اصحاب النار. ایقیناً زمون ورگرزیدل دی اللہ تا ایقیناً لحدنا تیروتن کی خلق دی وروالا. فستذکرون ما اقول لکم وفوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد. نظر یاد بہت ساتے ہاں خبر چیزیتا استوائم او زخص پارا مخبل معاملہ یا اللہ تا یقیناً اللہ تعالیوینی بندگان مخبل. فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بعال فرعون سوء العذاب. نبچ ساتا اللہ تعالی دلرام دبد آثارو دائنا چاہی سے چلول جو کرو اور آگیر کو فرعونیان درا بد عذاب دا دنیا. النار یردون علیہا غدوا وعشیا. اور دے پیش کے دے بشدی پائے بانے سبائی ہو بے گائی پا قبر کے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. او کلش قیامت قائم شی او بویل شی داخل کے دا فرعونیان دے سخت عذابتا. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
انا كنا لكم طبعا فهل انتم مغنون عنا نصيب من النار او کل شری بجگڑی کیو بل سرا پور کے وائی وا کمزوریا کسان تچزان الویگن لو یقیناً من خستاسو بسی در روانو نایتاسو لرکول شیزمنا سح صدورنا قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد او یا کسان چلوئی کڑیوا یقیناً من کو ٹول پرے اور کی پراتیو یقیناً اللہ فیصلہ کردہ پمن زبندگان اخبلو کے وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب او بویا کسان چپور کیریم سوکیدارو د جہنم تا دعا غڑے دخپل لبنا زمن پارا چیسان کی زمنا یورز عذاب قالوا اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات او بویا ملائک اے نورا اوڑیتا استساسو رسولانو اخکار دلیلنا قالوا بلا دیبوی ولی نورا اوڑیم قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال او وای دا ملائک نو زیغ واڑے دعا گانی انشدن ند دعا د کافرانو مگر په بربادی کی دام انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد یقینا منگا بدل خلود پاز رسولانو خبلو د ایمان والو د پارا وجون دنیای کے اپاغ اور ازبانی چھ قائم بشی شہادت ورکون کیوں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنت ولهم سوء الدار اگر ازبئی چھ نفع نور کی ظالمان تبہانے کولائی اور دید پارا با لعنتونی اور دید پارا با بدکوری وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ یقیناً ورکڑوں گا موسیٰ علیہ السلام تا ہدایت اور پر خودلیں گا بنی اسرائیل تا کتاب خداؤں و ذکرہ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ہدایت و نصیحت و پارد خالص عقل والوں فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار نو صبر کوائے قینند اللہ وعد رشتنی دا او بخن وعدا دا پار دا گناہ بل او تسبیح وائے سرد حمد دربستانا بگئی و سوائی ان الذين يجادلون في آیات اللہ بغیر سلطان نتاہم ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغین فاستعذ باللہ انه هو السمیع البصیر یقیناً کسان چی جگڑی کی دلہ پایتنوں کے بغیر سر دلیل ناشری تراغلی نشت دری پسینوں کے مگر یو غٹ مقصد ندی دی رسیدن کی آئے مقصد تا نو پنائی غوارا پا اللہ سرا یقیناً اللہ تعالی عرصوری عرصینی لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون خامخواہ پیدائش دا اسمانون دزمکی دیر لویرے دا پیدائش دا خلقنا لیکن اکثر خلق پوئیگینا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون انہیں برابر رون دولیدن کے آکسان چی مان راوڑ عمل نکڑی نے کون بدکار قدر کم نصیحت قبل ویتاسو ان الساعة لآتیة لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون یقیناً قیامت خام خارات کن گرے نشت شک پائے کہ خلاکن دیر دخل کن ایمان روڑی وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اویلی استاسو رب مانا حاجتون غاڑے زبا استاسو دعاگانے قبلهم
یقیناً کسان چلوئی کئی زماد دعانا زماد بلننا زرد داخل بشی جانم تا ذلیلان اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ اغذات دے جوڑکڑے ساو زبارش پا دی دپارا چرام کو پائے کی اور وزدہ رنا والا. یقیناً اللہ خاوند فضل دے پا خلقو خلاکن دیر دا خلقو نا شکر نکیم. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فانا توفکون. دغ صفتون والا اللہ استاسو رب دے پیدا کون کے دا حرس دے نشتا حقدار دبلنے سوا داغنا سرنگی اوڑول شیطاسو دا حقنا. کذالک یوفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون. درنگ دغرنگ اوڑی دلبا کسان دا حقنا شد اللہ دایتنو نے انکار کو. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم. اللہ خاص غزات تے پیدا کرے ساز پارز مکا دو سے دو دے اسمان چت اور شکل درکڑے تاستان خیستکڑی ساسو شکلنا ورزقکم من الطیبات اور روزی درکڑے تاستد مزیدار رزقنا. ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. دا صفتون والا اللہ دے ساسو رب دے نو برکتون والا اللہ دے رب در طول العالمین دے. هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمدللہ رب العالمین. دغا اللہ جوان دے دا ہمیشہ نشاخدار دا بندگے سوا داغنا نو حاجت غاڑے داغنا خالص کوئے داغ دا پارا غوختنا. طول صفتنا دخدائی تو بلال لیش رب دا طول عالم دے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی. تو یقیناً زمن کڑشیم چی بندگی حکم دائے کسانو چی تاسو ترامت شوید اللہ نسیوا کل شرال الما تاخکار دلیلنا دا توحید زماد رب دا طرفنا. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. حکم کرے شیر ماتا چیز پورا تابداری بکوم در رب العالمین. والذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. خاص اللہ ذات دے پیدائش استاسو شروع کرے دا خورنا بیا د ساسی د منینا بیا ټوکړې د وینینا بیا روبا سیتا سولرا واړ واړ بچی بیا عمر درکې تاسو لرا دې د پاره شور سه ځوان خپل تا بیا زیاتی عمر تاسو دې د پاره چې شی بوډاګان. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. آواز استاسنا غی شمڑ کریشی ددی نمخ کے او دا عمرنا تقسیمی ددی دپارا شور سے تاسو نیٹی مقرر تا او یادداشت درکی دی دپارا چ تاسو دا عقل نکار والے. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. خاص اللہ ذات جوندی کولم کئی عمر کولم کئی نو کلش اوغړیا یو کار کول نو یقینا او یا ایت او شان او شیم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. آئے نگرائے کسانو تا چی جگڑی کی دا اللہ پا دلیلنو کے سرنگی دیا اوڑو لکی دا حقنا. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون.
دا کسان دی چی دروجن گنی کتابون دا اللہ آغا مسئلہ چرالی گلی من پائے بنی رسولان مقبل زردے دی تو پتو لگی اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یصحبون کلچی توقون بادری پسٹونوں کی اور زنزیرون بادری پخپو کی راہ کلی کے دے بشیم فی الحمیم ثم فی النار یسجرون وخوٹ کے دلو بو کے بیا پور کے روتولی شیرین ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بیا ویلی شری تاس شوا کسان چتاسو شریکان کول دا اللہ سرا سوا دا اللہ نام دیوئی رکشوا زمونگا نام بلکہ منگا قرآمدت سنی ویلی ددین مخی چاہتا کذالک یضل اللہ الکافرین دغس اللہ تعالی خطا کی بجواب کم کافران لرام ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون داب سبب دائیں چتا سو خوشحالی کارکو لا بزمک کی پناہ جائز اور بڑے ہو جائے چتا سو بلوئی ہم کولام ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین او بیلشی داخل شے دروازو جہنم تامی شبہ پائے کے نبت دے زید دے رکھی دو دلوئی کون کو فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فإلینا یرجعون نہ تو صبر کوا یقیناً دا اللہ وعد رشتنی دا لیا بہو خیو منگا تا تباز غذاب چی منگا دیسرے وعد کڑی دا یا بمڑ کو تالا رمخ کے ددے دخودلنا نما طرف تبدی رو گردولی شیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ یقیناً لے گلی منگاڑے رسولان ستان مخیم باری ددین آلی چی بیان کری منگا پتا بانے او بازی آغلی شنری بیان کری منگا پتا وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا بإذن اللہ اور نشی کے لئے اس رسول درا شراوڑی او موجزہ مگر دا اللہ بحکم فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ نو کل چراشید اللہ فیصلہ بوشید حق فیصلہ اور تاوان بخکارشی بدوخ کی دباطل پرست خلقوم اللہ الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون خاص اللہ غزات تے پیدا کری ساز دپارا ساروی دی دپارا چ سروی سورلی کوئے پپاس دائے او باز دائے نتا سخرائے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ استاز دپارا پری سارو کیڑی نفریم ادید پارا چور سے تاسو پائے بان سوار خپلاجت چستاسو پسینوں کی اور بڑے سارو بانے پو چکے او پکشتو بانے پدریابونو کی سوراول شیتاسو وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ او خی اللہ تعالیٰ تاستا دلیلنا دا قدرت بل نکم یو دلیلنا تاسو بدگنے افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون
آنو نگر دی دا خلق بزمکہ کی چو گوریم سرنگ شانجام دائے کسانو چی دین مخیوم وائی دا دین دیر پشمارا کی او زیادو بطاقت کی او پنخو کی بزمکہ کی نو دفنک دا دین عذاب حقا عملن چری کول فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نار کل شرال دی ترسولان دی پواضح دلیلنو خوشحالی خکارک دی پائے چی دیسرا سپو یوام اور ناظر شپدی حاغذاب چی دی پائے پورے ٹوکی کولیم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين نار کل شولی ددی عذاب زمگا دی ویل ایمان داوڑے منگا پا اللہ تعالی داغ پیوالیم و انکار کو منگا دائنا چمگ داغی سرا چمگ دا اللہ سرا شرک و دائیم فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون نن فورن کردی تدر ایمان روڑلو کلش دی زمگا زاولی پشاند طریقی دا اللہ حقا چتے رشد دا پا بندگانو کے اخکارش توان پدوخ کے دا کافرانو بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم نازل والدی دا طرف دا اغسات نچام رحمتن والا و خاص مہربانے والدے کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون دا کتاب دے جدا جدا بیان شی آیاتنا قرآن دے عربی جبی والدے دا پار دا فیدی دا قوم چپوئے لریم بشیرا و نذیرا فارض اکثرهم فهم لا يسمعون زیر ورکون کے دے او یر ورکون کم دے نمخوارو دیرو دے خلقو نغگم وطنگریم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون ادیوائی زلنا زمگا پا پردو کی دی دائن شتمگا ایتبلے ازم پا وگنو کم درنوالے ازمگا صاف مینس کی او خاص پردران زد اخپل کار کوام اخپل کار کون کیوں قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه تو یقینا زخ بشر مستاسو غنتا وہی کے دیشی ماتا دے چستاسو حقدار دبند گئے واللہ نو برابر شاغتا پا توحید سرا و بخنو غاڑے دان تیرشی شرک وائل للمشرکین دکتبائی دا پار دا مشرکانو الذین لا یعطون الزکاة وهم بالآخرة کافرون آکسان چنور کئی زکاة و دید آخرت دو منکار کئی ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون یقینا کسان چی مان راوڑے عملون کی موافق دوہیم دید پارا ثوابون دی شنم بس کی قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمین تو آئے دی تائے تاسو کفر کا پا غزات چھ پھیراکڑے ازمکا پا دو رضو کی اجوڑائے تاسو آغا دپارا شریکان
دغزات خرب دے طول عالموں وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين اجوکڑی اللہ پر ازمک کے مضبوط غرونا ددید پورت طرفنا او برکات شولی پائے کی ذکری پائے کی رزق ندائے سر مناسب پوروالی د سلور روزو کے دا برابر دی د پارا د تپوس کو ان کو یا د پار د محتاجو ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين بیا برابر قصد کو اللہ آسمان طرف تا و حال دار چالو گے نوے لاغے تا عظمکتا راش زما حکم تا کپ خوشالے و کپ زور دی دوارو رات للکڑی ساو کم تا پا خوشالے فقضاؤن 7 سماوات فی یومین ووحا فی کل سمائن امرہا نو پورک اللہ غیدر و اسماننا بدردے کے اگیلے گپار اسمان کی رائے سر حکم مناسب وزین السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم اور ڈولی کڑے منگا آسمان نزدے پچراغنو اور دا پارا دا حفاظت دائم دا انداز دا غزات چی زورا ورد علم لری پارسم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ نو کدا خلق مخڑی در قرآن طور تو آئے یر در کم زتا استاد عذاب پشانت دا عذاب دا سمودیانو اذ جاءتم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم اللہ تعبدوا الا اللہ کل چراغلیو دیتا رسولان ددین مخکمو ددین رسلو پر مسئلہ چی بندگی مکوئے سوا دا لانا دبل چام قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون ندی ویل کغختے زمگا رب خامخارا لے گلے بوئے ملائک یقیناً من پائے خبرہ شتاس بیرا لے گلی شیو انکار کوم فاما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من نشد منا قوام ہر چا دیانو نلویخ کارک رزمکا کی پنا جائے اوے ویل سوک دے زیاد زمنا بطاقت کے اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوام آئے دی سوچ نکی چی یقینا غاللہ شریع پیدا کریا خزیات تے درینا بطاقت کے وکانو بآیاتنا یشہدون نو دی زمد آیتون نا انکار کو فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا نرالے گا من پریبانی سیلائے تیزام پارواز اس پیرو کی دید پارا چوسکو من پریبانی عذاب دا شرمندگئے پجون دنیا ہی کے والعذاب الآخرت یخزا وهم لا ينصرون او خامخ عذاب دا آخرت خودیر شرمون کرے او دری سرے سے امداد بنشی کرے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ارچ سمودیانو نو خودن اوکرم گائی تا دا حق لارے نو خوخ گرائی رندوالی را پا ہدایت باندے نو دیل را عذاب چغی دا عذاب دا ذلت چغی دا عذاب دا ذلت پدے وجہ چری کارون کول ونجائن الذین آمنوا وکانوا یتقون او بشکرمگا کسان چیمان راوڑے و زان سات دا شرک کفرنا
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ او کل چی راجم بکڑیشی دشمنان دا اللہ تعالی اورتا ندی بایو زیبان نے ادرولی کی حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون تردے شکل دیر اور رسیدے اورتا گواہی بور کی پدی بانے ددی غوگونا ددی سترگے اور ددی سرمنے پایا ملون بانے شری کول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ادی بخبلو سرمنو توئی ولی تاسو گواہی کوئے بمون قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة وإليه ترجعون دی بوئی گویا کرو منگا حاغ اللہ چی گویا کرے نن ہر شے اللہ تاسو پیدا کریے اول زلو بیاغتب ورگردولی شے وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم اتاسو با پردن کولا ددینا ششات دوکی پتاسو وگن استاسو نسترگستاسو نسرمن استاسو ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون لیکن تاسو گمان کو چی یقینا اللہ نہ پویا پڑے روائے کارون چتاسوی کوئے وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم مرداکم فاصبحتم من الخاسرین او دا گمان ستاسو دا سی گمان چی چلو لے تاسو فخبر ربانی نو حلاکی کرے نشوے تاسو دتاوانیانو نام فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ تو کدی صبر کی نور دلی دے رکھے دو دے او کدی واپسی طلب کی نو نوی دی واپس کڑی شوی وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ اور جوخکڑی منگا ددی سرا مرگری شیطانان نو ڈولی کڑی دی تا حقا چدنی مخکری آوا چدنی رسولی اور پورا شوئے پری باندے وینا دازاب نو داخلی با پائے ڈلو کے شتیشی ددینا مخکے دا پیریانو دا انسانانو نا یقیناً دا ٹول تاوانیان دیم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون اوائی کافران وگمگ دے قرآن تا و شور کوئے دے مقابلہ کی دید پارا چتاسو زور ورشے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ نخامخاو بسکو منگا کافران تازاب سخ او خامخا بدلب ورکو منگا دیل را دی ربدا جزا دائملون شری کول ذالک جزاء اعداء اللہ النار بس دا بدد دشمنانو دا اللہ داور لهم فیہا دار الخلد جزاء بما كانوا بآیاتنا یشہدون دید پر پائے کی کور دامشواری رہے بدور کے دیشی بسودائے چزمدائے تنہوں نے انکار کہو وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين اوائی بادا کافران یا رب زمگا اخی منتاغت و قسم کسان چمونگا اڑولی استاد کتابنا پیریانو دا انسانانو نو چوی گردو منگا لاندی دخپو نادی دا پارا چی زلیلان شیم
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یقیناً کسان چدائے ویلی رب زمگا اللہ دے بیاکلک پارشی پدی عقیدہ نورا نازلی کی پدی بانے ملائک وہی ورتا میرے گئے اور مغم جن کیے گئے اور خوشحالی والے پائے جنت چتا سر وعدہ کے دیشی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. منستاسو مرگیو پجون دنیاوی کے و پاخرت کے استاذ دپارا پاخرت کی ہرا شیرے چغاڑی استاسو نفسو نے استاذ دپارا ہرا شیرے چس تمنا کوئے. نزلا من غفور الرحیم. مل مسیارہ تیار دائے ذات طرف ناش بخن کو ان کے رحم کو ان کے دے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اسوق دے زیاد خیستہ وینا والدا شانا چی بلن کی دا اللہ توحید تا عمل کی نیک اوائی یقیناً زد مسلمانان دردلنیم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انہیں برابر خو خصلت و نبد خصلت نو دفقول کوا پاغ طریقہ شاعر رخیستویم نو دغا وقت کے باغ سوک چستاو دا پمینس کی یو قسم دشمنی دا گویا کیا با دوسری مہروان. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. انشیور کے دیدا خسرت مگرا چالا چ صبر گئیم. انشیور کے دیدا خسرت مگرا چالا چ خاون دبرخ لوئے دیم. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اکورسی تا شیطان دا طرف نن سوسوسا نو پنائی واڑا پا اللہ سرائے قیننا اللہ ارسوری بار سپوئے دے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ. اور باری دا دلیلون دا توحید دا اللہ نشپا اور وزدیون وروس پگمائے نو سجدے مکوین وروس پگمائے تام. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور سجدہ خاص کیا غیر اللہ لرائے شرا ٹول سجدے پیدا کری کتاسوے خاص اغلا بندگی کا ان کی. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. نکلوئی کئی دا خلقنا کسان چستاد رب سر نزدیریم تسبیح یا غلرا تشبیح و دروازی آغی نستڑی کی. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. عبائد دلیلون دا توحید دا اللہ دارام چین تزمک لروچام کلچی رورم پائبان وبوم تازشی و بوگشی یقیننا غزات چدائے تازہ کردہ خامخواج بندی کئی بمڑ لروم یقیننا غپار سیزبان قدرت لرون کرے. ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام ياتي آمنا يوم القيامة. یقیناً کسان چکگلیش کئی زمون پایتنوں کے
نشی پٹے دے پنگوانے آیا آغا سوک چی غزولی شی پور کی آغا خدے او کن آغا سوک شی راضی خفامن سر پرز قیامت اعملوا ما شئتم انہو بما تعملون بصیر عمل کرے چسم خواہیم یقیناً اللہ تعالیٰ استاسو عملون روینین ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز یقینا کسان چ کفر کرے پر قرآن کل شدی ترائے تباشیری ذکر قرآن خامخا کتاب دے زور ورم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد نشیرات لے دت باطل دت مخیو ندرستنا نازل کڑے شیر دت رب د حکمتن والا ذات سے حمدن والا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم نشی ویلے کے دے تا مگر حقا چی ویلی شو مخکنو رسولان تستان مخکیم یقیناً سارب دے خاوند بخنی و خاوند عذاب درناک ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي اکگر ظلم دا قرآن دا جمع جویم خام خار خلق بے اعتراض کرے چولے جدا جدا ننی بانشی آیاتو نددم آیا دا کتاب جمی دے اور رسول عربی دے قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء تو آیا دا قرآن دا پار دا غشاشی مان راوڑے ہدایت دے و علاج دے والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر وهو علیہم عما واکسان چیمان نلری دائی پوگنوں کی دنوالے اور دا قرآن پدیبانے حجت دے رند ان کے دیل رام اولئک ینادون من مکان بعید دا کسان دا سیدی لکاواز کے دیشی وطا دلر زینام وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ یقیناً ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام در کتاب تورات میں اختلاف کرشے ہو بائے کے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ او کنیا خبر آئے سے فیصلہ کرشے استاد رب در طرف نمکیم نخام خادری منس کے وہ اس فیصلے شوئے یقیناً دی خام خواہ پشکی دی ددینا کلک شک من عمل صالحا فلنفسه ومن نساء فعليها وما ربك بظلام للعبید چاچے عمل کری نیک نخبلے فیدے لے کرے چاچے بد کری نوبال بپدوانی نرستا رب حس ظلم کو ان کے پبندگان نخبلوں